sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule nimin lam thleng khan Myanmar ram chanchin kan mu ang kan soya kan mu mai te po om nual zel ti kan phalowa news hi adik ber riat hle thei po dilova tlai dewa riat chian le chaute a om zel boka apuang tu le longai thatu kan zawa yan kan tang ho zel don nia nimina kan puan tak te zinga po ZRA te chungchang kha comment lama fia tak takinin ron soya alom omngot mai nimin khan Myanmar ram chung mun ranga sipai som sari le pathum an thi ni in khitet media chona soya asoi ai hian atam hret tura ngaila nimin pi ai kha chuan thian tlem deu ang nimin lama current state lama indona khan deputy battalion commander Trinlin Zo anti po thi zinga atel ni in voin khan an soya ani hi sipai lal sual tak CDM mi som ni chuang lai lo man tu ania KNLA sipai ten an kap fuwa arang theyang berin damdoi in pan puyanina a damdoi ina athile ta thovani tin nimina kan puan ta KNU brigade 1 in sipai ke man la kan ti po kha an la a an hal chhevekani tin sipai council le an lam tang BGF te mi pasari nungin an man boka hengan man te hi an thi ma in anin surrender nia soyani a KNLA lama hian ke man beina nam sipai pakhat athia midang pali in hliaman tuara nimin an lak tak chia tong sei kem hi BGF le terrorist sipai te omna ni in mun le current state in ri na lama om ani a voin khan an kem la zo an ho le ta a chundar som pani chho khan an omna lam thleng le in current mi puiten party an lo ortira an lo muak na sa hleni nimina kan puan tak Thailand lama minong hlana sipai teral thuam lian vatla kan ti kha news tlang pui kan la khom nu an mani lam sana tlai lam dar nga pel lama khan ral thuam lian muthum dang tong yin luikam Thailand lam gate bula awatlak belle a Myanmar mi Thailand lama vapakai pakhat point hliama tor pha le a chutianga atlak belle ta ka wang chuan Thai sipai te point minong hlana sipai te chu warning pe in an silayan met puak ve te hial ni in ramri lama om te chuan an soi Thai sipai te po hian kap ve lo se athaviu done December ni som pasari nimin khan loiko khopui mar chak lam loilin le kiang vela terrorist sipai te le karen ni army KA sipai te PDF te ne na tangin anin kap na samai khania terrorist sipai te dovin nimin khan karen ni army pakhat Captain Muset anti cho baurala voina an voiliam ta voin hi KA nam sipai te tan chuan nilung chiat thak tak ani veni nimin tukdar ko vel khan loilin le atanga chhuwa lam kanan koi khwa le yi kan kho inkara karen ni army le KNDF te chuan terrorist sipai ten ka pa terrorist lammi pathum an thia midang pali in hliam an tur boka karen ni army atangin Captain Muset abaural veni tin December ni som paruk nimin pia khan KNLA sipai te chuan Karen state Kokare township huam chung Asia road anti mai kong puidunga terrorist sipai ten lo kap to boka terrorist sipai so man kap hlum ni in KO news chuan voin khan soibok Karen lam bilin le leke ko laman puai zia kan reto a minong hlana sipai te chana chaw viu mai khania kem lak sak an ni baka thil hliam turan tam hle a media then khat phei chuan an ei in tur ngai tu sak ram turin sipai council lam hian an ngen ti te oma ma se hei hi chu ani nge yang ti po soingam ani chi lova nimina an boina lam pan tur ni om takin December ni som pariat tukindar sari le chan ve chau khan Karen state capital phaan khopuya tangin teng pani telin sipai motor som palizet an thok chuak le a heng motor te hian bilin leke ko le miawati laman pan ngei don ni in an soya lom tum lo ve chu anin kap na sale don ni in alanga voin chhun lama po khan eastern commander meu kai hroina in Karen lam an pan belle boka ko kare le miawati lama sipayan chopel na sa hle a leke ko lama leilama tang le van lama tanga kal tumin anin buat sai na sa ni in amuna om te chuan an soyani ti chuan voin chhun lai vela tang khan loiko khopui dai fem lama om do so we nong lung khwa minong hlana sipai te chuan ral thuam lian an kap lut le ta a ral thuam lian ba ka
silai pon kap na sa hle ani ral thuam le na an ka awangin in nga la ya kang le to ni in amuna omte chuan an soi he khuwa khopui dai fema hi in somriat vel omna khuwa ania in dona wangin khomi puite hian nili liam ta khan khuwa an lo chua san to hloma an khothala khan en hian in hi abit lo deuh ni na langa akang kai chiam lo tura ngai phot teng u chin state lam kan thlir chunzom lenga ran ring khomi pubiak cheu anti chu hakha khopuya anu puine na an kallayin hakha cdf ten an kap hlum ni in voin khan hakha media rang chuan an soya anu puyero engtin man tilovani hakha atanga an kholama an holayin konglaka nierlon khothara terrorist sipai ten an lomana reideu tak thuzo fia an din tir nuwa tlailam khan an chua le ta a mase an kholam pana an kallayin hakha cdf ten an lo kap ta ni in an soi hakha cdf te chuan terrorist sipai mohtia an ngaya wanga kap tamai an ni thu soin anin thiam lo hleya mase mi puilam chuan terrorist sipai te chu bike pakhat nen chawin thingtlang lama an kalngam lo ti cdf te hian an reve reng ti in an soya cdf te zinga hian an hotu te thungai changlo no pangte te an tamlu tuka apoyani an ti deuh hlom an soyang hian cdf hakha chau nilovin falam le tidim lampo ni se khoi cdf emo pdf emo po ni se tun aya na sale zuala an film khur apoi mo hlenga ram thatna tura in pe an ni na an fak oma chuti rualin how to te thupek zawm thiama film khur taka an chet atul leang tun tuma hetiang thil hakha cdf lamin an ti hi an ti pat leo lewa ngaila an film khur le zual kanan be se ni thanthlang khopuya cheng ral tlana hun mangta te hi an lainat om ti po hian a soifia zolova an khopuya kang ral zo chuni mai sia an khongai thlak hle ni tun nai khan thanthlang kho upathen kha chuan an khopui chunga chen tir le turin terrorist sipai te an wangen le taringot mai ni in media ranga an soya hetianga sipai te hne na khopuya om le tura vadil tu te hi tam chuan tam lem lova an vakal nge ni chuan an soya ni ti chuan mi nong hlana sipai te chuan nangmani cna ho vadil zok ru ti chuan nakin fur ro tui tlak ma nge in om thei ula thang chu keini point thei ang to kin kan puyang cheu nangmani lam hian in do chok chuak to su ula a tha ni mai ti in an lo chang ni in hakha lam social media te chuan an soi December ni som paruk nimin pi atlai dar li vel khan palet wa township huam chunga ral thuam keng pol pakhatin mi paruk an that ni in palet wa cdf te chuan voin khan an soya heng tu ti hriat lo te hian mai hupin palet wa township sami lama suni kanong khuwa an luta mi panga an nia suni kanong khomi pali le company na thoka om mi pathum an vain mi pasari an mana daipon lama hruai chuakin an soisa a mi paruk an ka hlum hnuin pakhat chu hliam tur chungin atlan chuak thei hlo ni in an soyani hetianga poisoi lo chunga rong taka kuthlak tu te hi tu te nge an ni ti chui chian an tum thu palet wa cdf te chuan an soi chin state chimlam minta township huam chunga won tu kholama po terrorist sipai ten tan mun siam na tur kong an sial na satawangin won tu le a chevel khomi te chu an hlau thong le hleya an tlan chele ni in voin khan the chin post chuan a soya chhun lama kha chuan won tu khuwa hian tu man om to lo won tu hi thingtlang kholian ve tak sub health center omna khuwa ani ve a an khuwa adam doi om ang po an tlan pui zo nia soyani tun ma de upo khan sub health center adam doi le bungrua te chu terrorist lamin an lo ti chenwal to boka thil omdan enin mindat cdf te omna lama terrorist sipai te an kal mai thaya in dona chuak le mai thei ni in the chin post chuan a soyani nan kha khuwa hi kan soizin pol terrorist te lu chil tur mun pol an ni a makui le sakain region kalpo na kale kan ko road anti mai kong pui dunga om ve ania terrorist ten an khuwa an hal sak fo khani khomi puiten khuwa an chua san na arele to mai don mani khuwa chua sana ram palai lenga ral tlanta khomi puite omna lam hoyen nan kha khuwa om terrorist sipai te chuan ral thuam lian
RPG an kap le fo ni in BBC chuan voin kha na soya hetianga an omna laman ka le ta ka wangin a ya hla a anin son le lo theilowa tin khuwa chua san lo mi then khat man an ni bok ni in helam mi te hian an soi ati bok tin sakain region tho kani township huam chunga ain tong khuwa po terrorist sipai ten nimin khan ral thuam lianin an kap boka in ni chuan kap kang le to ni in BBC chuan a soi boka tun lai hian chin ruin lui dung thu tin an vak na samaya ma u ain tong tayeto chain suisayi le tapito khomi te chu ma ni ina omngam lovin an tlan cheloma chin ruin lui khoi mulai laya in dona chuak le zeu zeu bok ni in B21 anti PDF poll te chuan an soi bokani kani township lama chin ruin lui dunga voin po khan in dona chuak le bok sakain khopuya tanga mongyua lamakal terrorist sipai motor rual chu nimin December ni som pasari khan PDF poll ni tang kopin an lo lambun le a sipai paruk anthia medang pani in hliam an tuar bok ramchung muntin maya PDF lampoin boman kam khat zawani bera tuna Myanmar ram leilung hi chu a uar zonga soi phei chuan ra puwa bom kam naram ani ringot mai sipai council lampon mang ang ve niang bom then faidan zir turin Pakistan lama training an zukal don ni in Mizima news chuan a soi nepi do khopuya sipai council lam chanchin soitu ten an soidan a soi chonga an soidan chuan sipai council le Pakistan sarkar hian tun ma dewa tang khan ral thuam lama tho dun dan tura in remna an lo nei to angin menong hlana sipai te hian bom then faidan an zuzir don ni in a soini ma se hei hi kum thar sang ni le som ni pani kum tir lama ti tur chawalania sang ni le som ni le pani February ni saria Pakistan panin menong hlana sipai lal som thum le sipai dang som panga an kalanga thathum chung training an zune yang ti ania sipai lal indona mola lut lem lo te hian eng bernge mon train ve don ni hetianga in tan puyan tumna hi December ni thuma Pakistan sipai palai pakhat Myanmar zinin asoi mu atanga thulo chuak ani oma Chin state le Rakhine lama PDF le AA te bom kam thian fai tura training nei asoi mu na atanga lo ir chuak ta ani minong hlana chuan oil le petroleum lama tanga asum nar chat tur chu a hlau hleti November thathar lama zo na azo sipai lam in biak na aru ka pu chuak le ta chuan atifia viau mai an soidan chuan ye takhun project lam kha an tluangem suman pe thathayem supedu tolovin omsela engtinge kan ti ta kang le ti azo na apu chuak le a hei hian a hlo thon ve to zia atar lang fia hle ni Justice for Myanmar in Wall Street Journal lama thuwa thona tangin he thu hi alo langa andin kho chwa theinan ye takun project anti mai hi apoimo ve hle ni chu zona chang thei turin MOGE Myanmar Oil and Gas Enterprise po in chu project sang ni le som ni le pani March thla zo turtan $1 million som ni le pani point pathum pasari don turan la nei thu an soiboka ye takun project hi tuipui chung ri lama tanga oil le gas lak chua na Malaysia a Petronas Karigali company malak na ni in Thailand atangin PTTEP te Japan atangin Nippon Oil and Gas Exploration le Mitsubishi Corporation te chuan Myanmar ma MOGE telvena project lian takani heng hi Justice for Myanmar lamin an chui chian ania an soidan chuan heng company te hian sipai council nena suman thonin $1 an manga Malaysia rama CIMB bank atangin Singapore an bank pe nga sipai council lamin account an lo nei vea an thun ta thin ni in Justice for Myanmar chuan a soi hei hi US in minong hlana sipai council hremna dan azam bo chiat na ani ti an soi bok Justice for Myanmar thu soi tu ma yarana mong chuan he thil hi US in a hrek mek nakara po minong hlanan ala thunun zel thauti lan tir tu ani atia ti chuan thil chiang tak chu Malaysia ram company Petronas hian aram mi puite thathin tu minong hlana sipai council tan sum azon sakthina chu CIMB bank katanga anmani sipai council nena alu theinan Malaysia sarkar po hian
indirect takin alo tran pui ve tho ti hini CIBM bank ka share nei tu bernibok Petronas company nei tu nipok Malaysia sarkar hian Sipai council alo thlop hle ti alang fia le tani tunlai hian nimena kan soitak ang khan MOGE sanction ani thainan mun sang Myanmar mi te chuan campaign an beingor zual sawa ma se thil omdan enin duayan an sanction hardon ni nalang European Union chuan kum thar sang ni le som ni le pahni lama an sanction thainan ma an lak mek thu an soya US a chuan MOGE telin tun ayan na le zuala Sipai council rek dan tur ngai to in Burma Act anti mai dan siambel antum mek boka upper house senate lama an ngai to mek ne soi ani ti thuai atula aman mo lei thei lo hi aboi thla kani hi ramchung mun tin maya indona chuana satlai hian Rangoon Mandalay le khopui ranga demonstration an nei chhozel boka chin mi te omna kalemeu khopuya po ani zathum le som palina tan demonstration nei tok an om le a tan ina an hak thin korrong ha in demonstration an nei ani ole tuntumatana Myanmar news langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ania clear tu tena top khegamen clear saka min lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me